Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, Mariteriang. Ay, amangan ko nak, no, dito iti nagturungan ni Waldo, pari babe. Nakita ka nagpasintro itayang sapa maray. Ay, nawaw. Nagpasintraw? Kunak hindi ano, adda nang ibaw naman kinkwana maray. Na, adda siguro, unti kasinsin narak day tao ijay sintraw. Si kakit di mo maray. Adda lang siguro ti simurutan na. No makitam day ta akong paray, bagaam taagawidan paray. Uy, maray. No, mayroon na alumabas iti paraangan may. Ibagak ng diritson nga agawid. Urayam tulat tayo ni balayon tapno saan ka na mabando nga mang sapsapol kan kwa na. Agawin tulat ta, maray. Oh, si kamat ti lumabas, Mariteriang. Sa dino tinaggapuam katrabiin, maray. Maruroda nga raw diti day taawal daw, mariroda. Di mo ibaga saan manan anaghawid nila kay mo, maray. Ay naalam, maray. Ay na, talaga mauma akon kunak nay. Saan ka di nagpakadakin ka, maray? Ti kunana kanyak itay agsapa. Mapanlaang bumulod, iti tolls, ang aging gaita, awampay mo't anagaw-awid, maray. Amang anwadamanan sa bali ang nagturungan na, Mariteriang. Ti kunani pari babi kanyak. Nakita na, nagpasintraw nila kay ikaw. Oh, makitam day tamari. Kumkumpor, may ti papapanan na. Iso ano siyak ti sika, urayam laangan ija balayo, mare. Tapno saan ka amabanno, gamang sapsapul kan kuana. Na, naimbag man ta nalagip mo ti agawid si Kawaldo. Ay, kwa bakit? Kasangay ti kumparek, so nagpasintro kami. Ti pakadam kanyak idi agsapa, mapan kala ang bumulod iti tolls. Katuan mo't bakit? Naranak lang ti kumparek dito dalan. Ay, saan man asyak ti ul-ulbodam Ni, sana nga gululbod bakit? Kasano ko mga agpasentro kayo iti kumparem, kat adamot ni pari babi ijay balayda idi kalman, Ay nawaw, saan lang mata ni pare babi ti kumparek? Aduda, bakit? Nan, mutoy man ta cellphone mo. Ha? Anom ti cellphone ko? Awanan ti adwa sa ludsod. Awan makita mi ti cellphone ko, bakit? Nukas ta nga rod, mutoy tabulod day ta cellphone mo, Waldo. Awan mo ti kateks, wano katchat na sa balay. Hanggang, na, apay ngay, akas ti marikrik na. Aw, kanya nga itariyang bagay. Napnekkan? Ay, mabitlaan. Sa anak pa'y analpas iti aramidag. No atapang nga da babae, kamali ti pampanunutem. Adaya mo't imbaga kakasta. Orelo katam amin ti social media account ken inbox ko. Awan makitam. Anyat amok ngay. Ure kaskasano, loyal aklat tamat ken kabakit. Ure pumampanawak nito balay asan pagpakadakin kakit loyal akmay. Ha? Nagadulakit ti alaw-lawatom. Alakit din.
Agawam no niya man ay tararamidam. Kasapulak ti cellphone ko. Anya ti kunam Mari teriyak. Linukatam ti social media account nila kay mo? Uwan, Mare. Kat, ada ka din nakitam? Dayta nga rod ti pakasdaawak, Mare. Awan, tinakitak akatsatsa at wano katetex na. Oh, di mayat Mari. Awan rumba nga pagdanagam. Sa bali lapta ti parparik na kanyak, Mare. Ay nawaw. Sika mismo tinangibag ang awan kachat-chat na Mare. Kasano, no indilit na laang gaya, Mare. Ay, dayta ti santay asigurado Mare. Bulodok tuman ti cellphone na indun kwa, Mare. Talaga saan ka sumardeng nga gimbestiga Mare? Ay, naska na masiguradok, Mare. Sa anak lakit di akampante no kastoy laang ti mapaspasama. Babe, adaman sa ludsudek, pare. Anya day ta mariteriang. Panag ko ng pare. Adda nga ta babae ni kumparem awal daw. Jak man na mo maray. Saan mo't nga minanda kami, ti kanayon nga kuy-kuyo kita. Sino nga tati kumpare na akanayon na akadwa, pare? Jak mo maray. Ta may sanalang mag-ili makitak ang nagpasentraw. Ay nawaw. Talaga ajak maawatan day ta kumpare. Dirit sumlatan maray. Ay na pare. San nga agpudno day jay no awan ti ebidensya. Nay talang agpay sumaray. Narigat ti awan ebidensya na. Ang saan mat siguro amaramid ni Pare Waldo ti agbabae. Awan rumba nga pagdanaga, maray. Waldo lakay. Ada ka dilud mo. At dapay magpakay, apay ka day. Makiteksak man nga rod. Alami ti bagkaw. Inikat ko ti password na, tapno awan makunam. Ala nga rod. Paw, nalaeng. No agsaaw kasla inosente. Oh, apay kasta ti panang kitam kanyak bakit? Kasla da basol ko. Ay, kwa. Awan mo't lakay si kamot. At dati cellphone ko itibag na inusar ko, iti nagpasada aki di kalman bakit? Kunakungkat! Talagang adda ti ilimlimang di tawaldo. Waldo! Okay ka man! Saan pa yung basta raramidak bakit? Agawa ang taway! Di mo urayan na makapungtutakin ka! Aping amin aya bakit? Umasadig ka! Ay nawaw, saan ka amawatan? Awan mo tamo kabasol ka. Awan ti basol mo? Anya nga ruti kaya tasawin daytoy? Anya na aya bakit? Kita ti wifi history ti cellphone mo. Paunay kan Waldo. Hotel samot amin dagita. Ay, kwa, bakit? Malas mo. Taada pa'y gayam ti saan mo anadilit. Awanan ka itibain, Waldo. Bakit? Palawagak. Sana nakasapulan. Hotel gayam, Pangasim ka di, bakit? Dumngag ka kumamot ka niyak. Bakit? Maasi ka diya? Di mo irwar dagiti gamit ka. No saan ka makontento iti maysa? Alay! Alam dagita badom, tamapan ka iti kayat mo apapanan. Saan kan apakibyangan? Ngam siguraduem adi kan agpakpakita kanyak. Ay nawaw. Saan kumapot akasta? Bakit? Saan di ka dapan? Saan asyak tiluklukwan, ha? Saan ka mataluklukwan? Saan aluklukwan? Kat no puro hotel mo day taada iti wifi history. Anya ti inaramid mo kadagita a hotel. Naturugak lang, mat. Sikakit di, mat. Bakit? Naturugak, mat. Kaslawan ti balay mo no kastalaan.
Isumat lagaya makahikayat mo ti ag soble ijay sentro. Tumngag kakadi, abak ka. Kasam ngay! Kabahalam tagbayad iti hotel! Ngam no maipapan iti washing machine nga idi pa lang nga ibagbaga ka gumatang ka. Kanayon mo nga ibaga nga awan ti budget mo! Agtugaw ka man, Mari, teriyang tada sa ludsudag kan ka. Anya day ta, Mare Roda. Nakitak alimabas ni Pari Waldo itay, Mare. Bado na siguro tay nakasako nga awit na. Aywan, Mare. Bado na talaga. Siya akong tinangisa ko. Anyat na pasamak ay, Mare. Diyak magustuhan tinakitak iti wifi history na, Mare. Anyat tinakita maya, Mare. Puro wifi iti hotel, Mare. Anya? Nalaing nga rod, Mare. Nalaing nga agdilit ti loko. Awan tinakitak iti social media account na. Kan inbox na. Malas na. Ta saan na idilit ti wifi history. Sino mo't nga iti kadwa na mapan ka dagita a hotel, Mare? Day ta nga rod ti ka mo, Mare. Nalaing mo't nga rod nga agdilit ti loko. Ano ka, Waldo, anak ka? Tinagtalaw nakyanak yun anang. Ay, nawaw. Hindi anya makagapaw. Diyak manam mo kan teriyang nanang. Mabisla ang tawagak day tatiriyang. Sana nasaya at tikas na nga aramidin day siya tao. Nagyaman ako ni nanang. Nagyaman nagtanda kayo amang tultulong kanyak. Nukas tang agapa kami kanibagat ko. Hello, Nanang. Imawag kayo man. At ni Waldo ditaw agsangsangit at simangpet anak ka. Apay matpi man na pinagtalaw mau. Incomplete manan ti istorya day taatao, Nanang. Patpatsin nyo mo't ngamin. Anyat kayat mo asawan anak ka. Ay Nanang, no amuyo lang, tinaramid day tatao. Amangan no makaungot kayo mo't, Nanang. Diritso mga main anak ko. Saan ko amawatan? Adaw, ti babae day taatao, Nanang. Mapan kami langan dita. Agsasarita tayo, itinalapat anak ko. Awanon ti rumbeng nga pagsasaritaan tayo, Nanang. Diyak kayat ti asawa akas iti day ta Waldo. Ay na, saan ka kumabot nga desisyon iti dinadarasudos anak ko? Nukas tangarod, Nanang. Umay kayo, tagsasarita tayo. Tapno maibagak mutlaan kada kayo iti personal, ti kalukwan day taatao. Asino timawag, Mari Teriyang? Ninanang ko, Mari Roda. Apay ka no, Mare? Iti ayan ni Nanang, tinagturungan tinalaing nga asawa. Kunana siguro, tulungan manen ni Nanang. Ay, nawaw. Na yun tikas ta, Mare. Aywan, Mare. Nalaing, iti ayan pailaang ni Nanang mo, tinapanan na. Naanos tumot nga min ni Nanang mo kan ko na, Mare. Iso nga abuswan na mo't, Mare. Inulbudan na siguro manen ni Nanang. Anya nga iti ko na ni Nanahuan na, Mare. Umayda ka no dito'y balay. Tagsasarita kami analapat, Mare. Sa bali siguro timpunong nila kay mo, Mare. Aywan. Isuma, ti paglaingan day jay atao, Mare. Si Kama, ti masalaw ko dito'y kalsada, Mari Teriyang. Anya jay nadamag ko. Anagapa kayo kanaw kan pariwal daw. Ay, wen pare. Pinagtaalaw ka. Tadyak magustuhan tinakitak iti wifi history na. Anya tinakitam aya, Maray. Puro wifi ti hotel, pare. Ay nawaw. Day tatipod no, pare. Diyak mo, no anya ti kapanunutan day jay akong parem. No siyak la amang pampanunot, amangan kit din no addan ti sakit na.
Amangan mo't no naturog lang ijay maray. Sana ka mamate naturog lang, pare. Adamot ti balay may pagturugan na. Apay-pay lang nga masapol nga ag hotel. Sa bagay, adda puntom maray. Alang amina na bakit? Pagkawanan na kaon. Sana na maulit. Saan akas karina, Waldo? Iti kasta ngay naramid mo. Naming pinsan anapukaw ti panagtalikukin ka. Agbalbaliw akon bakit? Nakapagdesisyon akon. Diyak kaya ti makisinubyan ken ka. Masyan ka kumamot akan niya bakit? Apay? Nakonsensya ka kaday, idikas jay ti inaramid mo kanyak, Planok mo tagpudnukin kakit bakit? Iso na lang ta inununaan anak mo tag. Planok mo lang ay sardang tikas tang aramid ko. Inuulbod ti kastang aramidam. No saan ko ang nakita dayjay? Awan latam mo. Sigurado asaan ka nga agpudno kanyak, Waldo? Inaramid ko amin akabailak ngam kasjay lata ti kayat ni Teriyang ama pasama Waldo anak ko. Kasanong marudan na ito nana? Ipalubos siya ka din agsina kami. Ay nadagsen mo nga minti basol mo iti anak ko Waldo. Saan anasaya at amapan ka iti hotel nga adda sa bali a babae akadwam. Nabayagan na dyan nanang. Noan niya ti desisyon ni Teriyang. Respetuan tayo latan anak ko. Nasaktan jay tao, iso siguro akas na ti kayat na mapasamak. Jak amo no kasanumanan ti mangrugi na lang. Ay, kat ipanagnig mo ka ni Teria, nga pudno ti panagbalbaliw mo anak ko. Panawan to ti makaibaga, no kaano, ang mapakawan na ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Panunutam ti marik na dagiti tattao amang ipatpatagken ka. Kang runaan iti amin, liklikam dagiti banag apakadadaelan ti relasyon yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.